Ocho ni ning Lugulu City ba dege la yibi o balle charo wotitien wa chier don wa buga nyiri jwi no mede cham kongola ni pe NRM ko ne gamo jwi wa bugo bin ro yelo ko openly chier gamo fomo ko wa chier don woni primary chier yo kidiku na ti on expression of interest form mega weng document weng not well aligned kero chano gi ko kore endo mirunge en kira chiri wayni mano apiela lawyer kwara chuane ber bega tawmer nyoni mano there is no competition in politics come de binano come we compiem ki come me politics gumma bene chakwa ki structure warero juni weng 97% pa team ma cham ngunya ku poro weng structure weng tie bot dan magi logo da dan magi tamoni ka ini yellow bed yellow ka ini black bed black ka ini white bed white yar pe mi de cham kuja cham ka ni pie ka de chalo to long non eni pe do bitime woma eno pa tie ba e be nero don ki wai la luoro do yi miene ni mo ne wajere ni luoro we piele taxi ya ne luoro joko driver wa be chie dok ana lego mere ni jomatika organizing joint campaign ma mi ma daki ka pierre dek me joint campaign mi ku jara pierre dek mi ku gere pierre dek mi ku the one and only a boss make original daki ka pierre dek teno miti campaign en obed one of a kind madana be chako age Kampala Kisoro Bunji Bujo nyo chiere ba dege chalo oven pieni tich pa MP pa me kelo gin maber ke ken me gengwa marache kon watiro mareju me timo ko wen ko charo ko ngom UMI ko charo ko ngom en ko kwene ko chier kwalo miliona di me guri la cho chiek chimo pengar mo vule ni gin ne chiek pe chimo en we war be mo ne ko wen kama len ka no chako tieto pe scholarship matie do wa chako tieto pe Youth Innovation Center man gwa kwa lobbying dong itia kelo ne wa chako tieto dong pe Women Empowerment Initiative no wa tikete so wa we ko bere we double edged sword tiro marache tiro wa mabene yin me ka lokko matie mo ma ini ngeo ini chano ko kore pe mo dong pe no mer ni campaign ene should set the pace ma next time ka data gamu fom me bior ka chu si wa wayni wa mer ni campaign eno bet chalo pau jara gen ki ugere gen ki boss be gine yani wa meti wa nyuti konko mre we manu ali retirement me dog gang exit route ane no ko na wa yang wo ma nyu la game ma pe na wa chwet tofi ne ma mua ane no chieng cha do ngen ki kweri mo no nok ma jeno salo mi do chier poko man eni Paul maj ma ke mi me rural electrification ma MPs we get atim ne ni dog give dong tika chie ni meg loke mo dong nyere ma do ro ma ki da mo beri di kal chon no ta woni en do tuono gile ma da ere de loyo tila choro we okay cierto kelo moda tosi mo ma nyash wa kacha cha gere ando gere na ber chala chogo pa mon ma don ke kelo do ngewe mo retirement package pa won gang wo ma wa be chiere kiri ka to ripo guru ngom apie ma la leptong it is for the record NRM gitika piera kid me reto dana chalo won ma go bien with excitement chima tika nono gi bot FDC rong duong lo palo NRM mai wachi o ti many wake kom wa chiero bot wo ti kom good enough walo FDC ku gam form pa NRM ko weng an ko be tika PM ki ngat matiki record and where man keeping track of gante te ma ko wengeri change amare chiere gam form ni tap NRM piande confirming ni man de biena da donc kwanyo million mia big man manyo ini lego ni be kwenye metimo campaign structures wundo ben mo takay gur woni tap te namba timo whistle blowing takay gur wu ka won mia chiel kan man nok kom ngar chiel mo dokti ali pierre big waj ben u gere waj wel ko ba pian en ngeyu kwen me gam ye kam signing ki ye wa ki ngo matika time mere giet no ber ka time lwak palo ba me ko mal me Uganda tira ne me ba dege la yibi eni donc wangi papata tie
Kiniga wurunge kiniga mone enma adiri cher burru kere do kulu ero bir marru ka lele medical wa be tu chene wer man Paris to Paris, village to village, house to house, person to person. Manyo wa de jalo nyenye ga kachiano lo kor ki kor. Tien war ngeni man ji mu kana ene weng bikaro eto logada ka ini chuye logada ri o yope moro wa gwa ka mading ana ya gikine war be ru ko la lu kana meloyo for the